To go in this, the first of 2 rounds. From Australia, we welcome Jamie Kermond riding Point Cassini. 10-year-old stallion, 10-årig hængst efter Cassini 1, morfar Kidam her. Farvel. Clear on the fences. Jamie Kermond, but a little bit slow. Jamie, 1 fault for exceeding time allowed. 1 fault in total, 1 fejl i alt for overskridelse af fejlspark til australske Jamie Kermond og Point Cassini. Det sikrer dog equipagen her en plads i omsprængningen. Omsprængningen, som går i gang så snart vi har reduceret banen en anelse.